Ćuprijski rotarijanci održali su juče 500. sastanak Rotary kluba Ćuprija Morava i time obeležili deceniju postojanja i plodonosnog rada svog ogranka ove međunarodne organizacije. Pored članova iz našeg grada, obeležavanju ovog jubileja prisustvovali su gosti iz Beograda, Subotice, Novog Sada, Zaječara, Kruševca, Niša. O postojanju, radu i rezultatima Rotary kluba Ćuprija Morava u protekloj deceniji govorio je predsjednik kluba Zoran Mladenović. 500 sastanaka jedne organizacije je period od 10 godina postojanja, 10 godina postojanja i rada. Mi pokušavamo kroz jedno fino druženje da stvaramo ideje i želju da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Nadam se da smo unazad 10 godina uspeli na određeni način da pomognemo ljudima u naše 4 opštine koje čine naš klub i trudit ćemo se i u daljem periodu da svojim akcijama i svojim trudom i zalaganjem i dalje pomažemo. Samo da vam kažem da je Rotary jedna fina organizacija, jedna organizacija dobre volje, jedna organizacija prijatelja, kućnih prijatelja i ljudi koji su voljni da pomažu onoliko koliko je to moguće. Prvenstveno smo voljni da pomažemo lokalnoj zajednici i svojim dobrim idejama i dobrim vibracijama da širimo mir, zadovoljstvo, ne samo u lokalnoj zajednici, nego i šire, što se vidi i na osnovu prisustva 8 klubova koji su došli da zajedno obeležimo 500. sastanak. Inače, na našim obeležavanjima čarter ceremonija, odnosno datuma kada smo zvanično priznati od Rotary Internationala, znalo je to da bude i 15-16 klubova. Ovo jeste teško vreme, ali mi zato i jesmo tu da u ovo teško vreme pomognemo koliko je to moguće. Inače, velika prednost Rotarija je u tome što našim vezama, poznanstvima, druženjima sa ljudima, rotarijancima širom sveta možemo da uspostavimo kontakte, možemo da povežemo lokalnu zajednicu i da joj u ovim teškim trenutkima koliko je to u našoj moći pomognemo. Svoje viđenje 10-godišnjeg rada Rotary kluba Ćuprija Morava i pohvale za ćuprijske rotarijance iznoje Velimir Stefanović, distrikt guverner distrikta Srbija i Crna Gora 2483. Vrlo cenimo uspehe Rotary kluba Ćuprija, ne samo ovde na lokalu što radi i pomaže, nego je on dosta doprineo širenju Rotarija na ovim prostorima i bio je osnivač nekoliko Rotary klubova iz okolnih gradova, kao na primjer Zaječar i Jagodina. I kako vi vidite Rotary klub Ćuprija Morava u nekom narednom periodu, recimo za narednih 10 godina? Pa znate šta, to i pre mogli da kažu rotarijanci iz Ćuprije, ja sa njima sarađujem, ali u svakom slučaju ako nastave ovim tempom, ti rezultati će biti mnogo vidljiviji i za sve građane Ćuprije. Ono što je interesantno, naš distrikt 2483 je ušao u 3. godinu postojanja. Mi smo pre toga bili deo jednog velikog internacionalnog distrikta gde su bili Bugarska, Severna Grčka, Makedonija, Crna Gora i Srbija sa Kosovom. Prema tome, bili smo godinama u tom distriktu i pre 3 godine smo uspeli da dobijemo svoj distrikt i zajedno sa klubovima iz Crne Gore sad činimo distrikt 2483 koji ima 64 kluba i oko 1400 rotarijanaca. Mi smo inače deo Rotary je podeljen na zone, mi smo zona 20B, a kolika je ta zona, to vam najbolje govori kad se opisuje u Rotariju zona 20B, to je zona koja ide od Srbije do Cape Towna i od Maroka do Kazahstana. Znači jedna od najvećih zona u Rotariju. Rotary inače ima 537 distrikta i Srbija je jedan od tih 537 distrikta. Velike
nacije imaju po 14-15 distrikta u Evropi, kao što su Nemačka, Italija, Francuska, a u svetskim razmerama, recimo jedna Indija ili Brazil imaju po 33 distrikta ili Amerika koja ima oko 50 distrikta. Ukupno ima 1.250.000 rotarijanaca u svetu i hiljade klubova, oko 33.000 klubova u celom svetu. Ovom prilikom za uspešnu saradnju i pomoć u radu Rotary kluba Ćuprija Morava u proteklih 10 godina rotarijanci su uručili plaketu u školi za muzičke talente iz Ćuprije. Priznanje je u ime škole primio Zoran Mickić, direktor ove renomirane prosvetne ustanove.